Kigatho cha mwanya kirigo mutegerero TV ni kiumia kigikagita kangi gake gakugwatana na bautu kiri mubango jwa ugima ni utonga unbitagwa ntinyari kinywa tukenda turenda kwarire matujegiana betu kwithwa bagikura bubwega na natatumba kwithura tugitigira ni bagukura bubwega na gichonko eta growth monitoring na kinya au nyumena tukatha tugitegera mantu jegie bionaniire kana mugwati jara umba kuthirwo kiona kiri mwana oku kamenya mwana ucio kwa atitite bubwega na turiaririe mwana uria uri rungu rwa miaka 5 kitha wina kiuria arena about 23578 no namba yetu ya SMS kurukituri live ukurukira mitandao yetu ya ukinyaniria hospitali ni Maua Methodist Hospital turina mutaram tukethia tulikanindie twarewe na ngugire oba kuthirwa gitandene hospitali karibu sana kwegano twakona kanya kuja kona na bautu kairi kethe mutegerero TV tulikanindie tware yaku na utarambu waku ibo bwega mbete nyai kugwatwa ogeni kwija kairi kwariria mantu ja Kiweru TV rieto riakwa mbitagwa Lucy kana nuo Kithui na mbitaga ngugi Maua Methodist Hospital kliniki ya twana na ekuru aya narua rorero tuiregie growth monitoring. Number 1 growth monitoring ni mbio yongwa na niki gitumi kuri na bata ya kuya tukiariria rwaria ruru ntuke na arua ibo bwega nontu bwa kiuria kiu nontu itonaga antu baingi batereagwa growth and monitoring kana kumenyera mwana akura mwanka kinya miaka 5 uria kubati gukara kwou imantu ja mega kwithwa naro tukiariria ontu bou kenda antu berewa na bomba kuleta twana tao kliniki nontu baba ingi mwana athiria sindano batiendelea go bareta kliniki na ni ontu gwitha bwa concern nontu mwana ore akethwa ina thina tutiumba kumenya kwou growth and monitoring kana rira mwana akwija kuraithwa uria akwendelea itwenda kumenya bandu mwana arendelea atena kilo ciawe tukenda kumenya uraja bwawe kethia na kurea uria pobati ituthimaga kinya kiongo rimwe ke mwana tumita end circumference kenda tuona kethia mwana na ukura bwega no tukure ana bagija thine biongo gigakura nkurukie mwiri kana giketha kinyinya nkurukie mwiri kwou rira twarairio ntu bou itwitha tukienda ntu berewa imbio yongwa kwithira mwana akiendelea kumenyerwa na tugaga mono gintu kia maana mwana mbere athiria mwaka jumwe mwana uburuburu na bwati kuretwa clinic no twana baba ingi baba nini bakarea kuretwa clinic ibore moto kuona beja bakaretwa baina kinya mirimo ere kwaga bia kuria mwiri kana kwithirwa banene iyo urito buti buria bwa mwiri jwao kwa una ndi mwana na bati ekuru kana aciari baba ina twana twa ana bande miaka 5 iba bati kwerewa imbio eu tukugira ria tukuga mwana na bati gukura uria kubati monitoring nezi ibati kwanjiria re ya kiri ukuru mwana no ukuru bungana na ibati gutegairwo after igita uringana okay monitoring eu kana kutegera mwana ou kubati kwambiria mwana aciarwa kuma ria mwana aciarirwe no ntu baejaga sindano kinya bae maternity mbere mwana ana twa mwasindano tukamumuta sindano tuka na ndi mwana riria ai hospitali no twendelea go mutegera tukona na ukura bwega mbere ya ana na ana athiria mweri na nusu tukera mwekuru acoke mwana clinic nikenda tukambiria sindano ile cia nsasamo arafu o mweri rimwe mwana na bati kuretwa clinic na nya athiria sindano no toibathira sindano na mieri 3 ya nusu akaendelea kuthimwa kilo uraja na kinya end circumference na tuga assess kana tukona uria mwana wa ukura kethia na ukura uria kubaterete no tukwibira tutega ki mwana kuringana na ukuru bwawe kwa mwana omweri na bati kuthimwa na mono mwana urio ina nthe mwaka jumwe strictly ituga buru muciari na ciumia uria kumbikana kinya inya mweri yo ate kumuta sindano aciumia rete mwana wende kenda komba gutegerwa kilo na tumutege uria gukura no nturira tugutegera mwana ou omba kwithwa ina thina inya muciari ateonete na tugamitatua mapema lakini ria muciari arega kureta mwana rimwe ni thairwa thina ere gakura ikanene agukana ndika ikanindi attention nene nkurukie uria turimenya mapema na tukamitatua kwou kanjo kinya kanya kambire aciari baba ina twana ibwega nontu igita ri nkuona baireta twana teja uria barakari mbere iba kureta twana tukabathima kinya ntukwira bati kumuta sindano ende ndenda kubaimisa ibareta yana bao o mweri mwana akathimwa kilo na twamutegera mantu jau jange tukona uria gukura kethe igwonka tukona na gwonka bwega baba ambitie kuria tukona iba kuria bwega na tukona iba gwita uria
kubati gwito mwana uyu abati gukara kuma igita riu ari eki gitumi kwina gitumi gya kuja cibitari gutegera mwana uretite na mbere kana uthimirwa utikamuthimira metho menya aciari bamwe number one unfortunately twaire tumenyi na number 2 antu babengi boga uni anderete ana bangana kare ombere inderete ana batano successfully inderete ana bakwa banana successfully niki gitumi inyakethira wina experience obatere kwijoka thimirwa i mutaalamu. Okay, ibo ega sana mbete na itugaga rira mwana eja kuthimwa kana rira muciari areta mwana owe kliniki te kiro ake tuthima ino ndu ba mndora ya mbikie mwana akathimwe kiro na inkuona na ukura bwega te kiro ake tuthima kwina mantu ya maingi mono ya tutegaira na nikio ndauga mwana uyu akeja kwitha tukuona ina kathina kau tukariga itugeragia kugatatua mbere ya thina nene kwa una ndere muciari areta mwana uyu tone ina kathina pengine nkingo ewete kurungama bwega na mwana obati kwithwa ake supporta nkingo itumenya step ingi ria tukajukia nikenda tukomba kutatua thina era mbere ikura ya thina nene mwana oya gukura ina thina na ithina turingirigiria kwa urira bareta twana twatutegera imantu ya maingi muno kwi mirimo nyayo tumba kuona mapema tukarigiria no turimo ibeja bejite nya kliniki na muntu ate kumenya mwana oya ina thina wa mutumenya ki daktari wetu twana eta mwira thina eri kwige kari una twathiri ithimi bikari uju twamutiriti uju na mwana ore akabua in the process lakini akeja kwitha ina aria muciari no aethirwe thina ere kenderea gukura mwana akija kiba utwe akethirwa thina nene na ithina pengine tutiumba gutatua aya gukura guku ugutwira ibuthima mbwana ututariri mbio yongo yumba kwithirwa ikithimwa na ndi tukuga ituthima kiro mwana eja kwi gintu twita turaya njika itubathima kiro tukathimoraja na mbuga kiro no utwire rate growth ya kiro batere kwithirwa ikari atia mwana umwe goro gukura gikiro abati kwithwa agikura atia kana kiongaire ina na after kagita kangana. Okay, tuga mwana abati kuongera nusu kiro maximum o mweri bati kwibongaira kiro kwiba kongera ngira 800 kwiba kongera kiro anusu kulingana na mwana but at least akena manthe nusu kiro kana 500 grams so mwana okwija ora tumuthima tukona naongerete grams 500 mwana oituga na ukura bwega lakini akeja kwitha kiro ciawe pengine arari na kiro 5 na arueja ina kiro 4 na ngira 500 ikona ni already ndenje kwambiria kwija una itubati nandi kujukia tu atumenyekethe igwonkwa mwana ateonkaua bwega kana kangina atineria kana kambirirwa kwewa nyabia kuria mbere atakura na ndi twenda no tuitukara nthi ne kuruba batukanda kumenya ure nyaba finda na bao ure ba mukaririe ure baendereaga gukarania na babao kenda tumba kumenya ure twabateria kwa ututhima kiro tukathimoraja no tunyabu ibo mata mwana omba kwithirwa ure ajire na centimeter 50 no ciana cio inya riu ringi na riu ringi kuonania mwana uyu ate kugitatea ate kurea nomba kwitha ina issue na tukasiumwa kwa sawa mbati kwina issue twamitatua mapema alafu ituthima circumference ya kiongo ure mbugire mwana no ethirwa ina kuri ana bakura kiongo gigeta gikura gikanene kabisa ukona mwana inya kari ate kumba inya ku support kiongo kiria kwa ure twathima end circumference tukona ete nomo itujukagia atu akethia mwana atumwa ki daktari wetu itwe na pediatrician twamutuma kirwe kendende ajukiria au athingatira mwana ou tona ure twamutethia na gintu twitana kio milestones mwana tuye o mweri jumwe ure abati ukara mweri 3 mieri 6 kwi ure tuga kethe mieri 6 mwana abati kwithwa ikara nthi na tena bonde mwana ombi bwawe lakini kwi ire standard ndande wona mwana pengine ina mieri 6 nyatira kwa utegwa kuthithia kwa hapo tu atura agwati ngina ewe gagutirigo menye kuna kitu yendi po kwa gintu giti sasa wa ki mwana o ya so itu assessa milestones ya mwana mukurire uri agukura so tekirwo ake tuthima mwana ana itutegaire into biu bingi bionde na nya tukona uri muciari agonkia mwana o especially aciari baba tage twana tungi betha baina thina muno gigonkia twana kwa twabaitana omba kwitha atira mwankaia bwega twamoneria uri abati gonkwa ataririe growth chat mam growth chat nimbi na nimbi bumba kwitha bugitegera kiri chat je growth chat no yo eu na ndi na interview bionde ni thairwa growth chat thairwa ina ukunda kara kamwana ija chat graph kwa ne ringi ina line 3 ina green line
green line green is always life, so green hiyo iko sawa. Kwitha kwina raini ijiri gatigati, kwa mwana abati gwitira ki gatigati raini cia green ate na mikiro na ititetie na inya, so ako kwa hiyo line. Kwe ana beta na mbere kunyia kiro, ukaona mwana akuma kingi line ya green agwita yellow mount waiting gain ageta red ambayo sasa ni danger. Mwana huo na red huo abati kwitha yo ndine aya tugeta yellow ana baba overweight na kwina red ya obesity. So mwana owe na kilo nyingi kinyawa ina thina, owe na kilo nini aina thina, bonthe ba ina thina, but kwira inira mwana abati gwitira katigati ka green line ijere na graph ibati gwita egitaia. Waura mwana ukura no abati gwita akiongaira kilo. Yeah. Imbi tuma mwana kethati gukura bwega ni itumi biriko. Okay, itumi bira mono bituma ana barega gukura bwega kwina itumi bibingi mono. Kwina mwana omba kwithirwa riria aciarirwo etire aciari atikuri na mwana ucio akethirwa ina yani agakura mpara ateta uria ana bangi bagwita pengine arikana asari nya mieri 3 na ambro ina kilo inya ijiri kuma nasari. So mwana uria no akure mpara na ivana rabo kimirimo mingi mono no ntu mwana uria immunity ewe ti strong, so kwi ana bakara bakiajajagua tumirimo narua rojo aukenda kona mwana uwe ikarare nde akiajagua ireta wa sibitari, kwa mwana uwe atikura uria ana bangi bagukura. Gitumi kenge mwana no ethirwa atigwonkua uria kwagirite. Kwina gintu twita attachment uria mwekuru ekaira nyonto ewe ki mwana uria akaekira nyonto kanyua ni matasana iria riria ri uria mwana agonkwa ndo mwana abati uja uria twaugirere aringi twaraire mantu ja tukenge twaugire mwana abati gonkwa nyonto emwe kathireria no ntutuga 90% eria ri uria mwekuru iroji, so 10% nio ina all the nutrients. Kwa urira mwana agonkwa eria riri eguru akiroji rou arege okinyira nutrients mwana uria atikura uria kwagirite na gonkwa isasa lakini atikuona nutrients cionthe, kwa mwana akambiria kuona kiro cia itigwita bwega. Kenge imirimo iria yajagiana kana muciari akethwa najitu ati kumba gonkia mwana kana muciari akethwa ati na kinyeria na kwina bangi bambairia kwa ana bia kuria mbere mieri 6 ona mwana yego irio na mieri 2, so mwana uria ntukiu kia wita akuragia kuthia bia kuria biria ukone ndi ikugire na issue no ntu aria bia kuria bitikuthiwa uria bibatiri bimwe biikara inya kiu bitikuthiwa mwana akambiria kwanja akambiria gutaika, so mwana akambiria nandi kwajwa ukatikura uria kwagirite nontu na karire yake ajajagua. Yeah. Aya atwaririe mirire nontu iturariria kiria na berungurwa miaka 5 irire no iringithie mwana kwira ati gukura bwega na kira no iringithie otutara imirire ri kutubatere gutigira na betu ibakorea gutigira gukura gukwega. Okay, mirire ana bara bakuria bwega tuge mwana nonkerwo mwanka mieri 6 iu nio ki mwana onkerwo mwanka mieri 6 atarumwa gintu kingi kinya ruji mwana uwo orende musingi jwa ijo akirwo bwega, so yote tingisika inya kweja manto ja mainge mwana ati umbonya imirimo kanambi. Aya mwana akinya mieri 6 athiria 6 months tuga ile abati kwambiria kwewa bia kuria na tuga ambirwa kuria bia kuria ebite strong kethea ni ucuru kwi mutujuthi yakwa jo twana tunini ijubamba iria natu ageta akiongairo uria mwana akugitate uria mwana agwita agikura kethea ibia kuria tuge mostly tuja meru bati na tubange bonde baba inge baije marigo ibio iria bia mwana gikwacie na kirigo, so itubera isawa ni irio but mwana akaewa marigo kuma January mwanka December nontu kinyabo ibanogagia bakarega kuria na bia kuria biro mwambiria na bati gwikirwa greens nontu bwa vitamins agekirwa cereals akaewa ga soup na iria tuga mwana nanywa kinya mwaka nontu iria very strong iria ria ng'ombe nanywa ria ngina nontu ngina ina iria agonkwa rio akanywa ria antu akunywa ria ng'ombe na iria very strong ria affect mwana, so bia kuria bieta kuringana na uria mwana agwita ikura no wita akiongairwa nutrients ke bia kuria bira biawe. Yeah. Utegeirwe Ru TV itana mbere kurumira rwari ruru rwetu geta kuraje nitucokerete nyuma ya kuria marando za kibiashara ukebe bimutambo.